مشکل ما آب خوردنی است که آب خوردنیش نگاه کنید جوری است مثل زارواری. خیلی شد خوردنی نیست کسی بخوره. خوشحالی است، یعنی چندین سال خوشحالیه که نه حالی باشه. یعنی در بدری ایران رفتیم و از ایران دیگه ردیمر شدیم. تقریبا 3 سال که اصلا سیل آب نامده، دریا پر نشده، خشک همه خشک است. که در افغانستان ما در فاریاب ما کار باشه، ما چرا بریم در کشور خارج کار کنیم؟ چرا در کشور خود ما کار نکنیم؟ پدر مهران است، 10 سال است که ندیدم. چی نمیگن برو، میگن خاطر اونا گشنه مشنه نمانه. وشکە ساڵی بە یەکێک لە هۆکارەکانی کەوتنی حکوومەتی پێشووی ئەفغانستان دادەنرێت. چونکە ڕێژەی هەژاری ئەو کات و ئێستاش بەردەوام لە هەڵقشاندایە. وشکە ساڵی گرفتی بۆ دوو لە سەرسەی خەڵکی ئەو وڵاتە دروست کردووە. لە کۆی 34 ویلایەت وشکە ساڵی کاریگەری سەختی خسۆتە سەر ژیانی دانیشتوانی 20 ویلایەتی ئەفغانستان. ویلایەتی هێڵمەند دیارترینیانە. ئێرە ڕووباری زەمین داوەرە لە ویلایەتی هێڵمەند. هاوسنوور لەگەڵ وڵاتی ئێران. پێش 4 ساڵ ڕووبارەکە پڕ بوو لە ئاو. بەڵام ئێستا لە هەندێ ناوچە وەکو چەمێکی لێهاتووە و مەڕووماڵات پیایدا تێپەڕ دەبێت. ئاوی ئەم ڕووبارە کێشەی خستە نێوان وڵاتی ئەفغانستان و ئێران. ئێران ئەفغانستانی تۆمەتبار کرد بە دروستکردنی بەنداو لەسەر ڕووبارەکە و گلدانەوەی ئاوەکەی. کار گەیشتە هەڕەشەی سەربازی. تا ئەو کاتەی تیمێکی ئێرانی سەردانی ڕووبارەکەیان کرد و بە چاوی خۆیان بینیان کە کێشەکە وشکە ساڵی. این منطقه کلش آب بود، الان آب نیست، خشکی آبه. سال به سال آب کم شده رئیس، زیاد نمیشه. اما الان زمینه کاملا اون طرفا خشک شده، آب نیست. امی تقریبا 4 سال 5 سال میشه که آب خشکی آب کم میشه. این تقریبا 3 سال که اصلا سیل آب نامده، دریا پر نشده، خشک همه خشک است. اما تو کم کم که میبینیم تو کمی طرفی که است ایره به زمینه و مردم بند کرده جوی به زمینه خود میبره و طرف اوداری میکنه. او که است او طرف دیگه، او طرف باز رود است. رود هم که نیست، که کل آبش چی بگم دیگه، این زمینی تامینجا این که روان است دیگه، کلش خشک شده. آب کم است، اگه آب زیاد می بود تا ایران میرسید. الان آب حتی تا منطقه پایین ما ولایت‌های دیگر نمیرسه. آب کلش مردم مصرف میکنه، خلا تمام میشه.
تا اونجا تا ایران نمیرسه. اگه آب زیاد می بود خب میرسید، برای ایران نمیرسه. کاریه ما زیاد رفتن، اتو بگم از 1000 خانه زیاد استیم، از نصفش زیاد ایران رفته. 500 خانهش بیشترش رفته ایران به خاطر کار. اینجا گذاره نمیتونه، وضعیت اقتصادیشان ضعیف است، میرن ایران. لە ناوچە دوورە دەستەکانی ئەم ویلایەتە کاریگەری وشکە ساڵی ڕوونتر دەبینرێت. 14 ملیۆن ئەفغانی دووچاری کێشەی ئاسایشی خۆراک بوونەتەوە. 7 ملیۆنیان جوتیار و دانیشتوانی ئەو ناوچانن کە بژێوی ژیانیان لەسەر کشت و کاڵ و ئاژەڵداریە. دەمانەوێت بچینە یەکێک لە گوندە دوورە دەستەکانی ویلایەتی هێڵمەند. بەدەستی ڕاست و چەپی ڕێگاکە ئاماژەکانی بە بیابان بوون بەرچاو دەکەون. خبر كراس يا اخوانا، هذا خبر كراس. مشكلات ما اینجا خیلی زیاده. اول مشکل ما آب خوردنی است. که آب خوردنیش نگاه کنید جوری است مثل زارواری. خوردنی نیست. الان مردم مجبورن از زمین آب استفاده میکنن. خب آب نیست چیکار کنن دیگه؟ مردمایی که مجبور هستن همینجا هستن، کسی که چیز میز دارن رفتن یا داخل مرجع ولسوالی یا رفتن شهر ولایت هلمند، اونا بدبختا که چیزی ندارن مجبور هستن، هیچ راهی دیگه ندارن، همینجا موندن. زندگیش خیلی با بدبختی مناسب است. حالا شما بری نگاش کنی، همین آدما رو نگاه کنی، اینجوری هستن مثل که آتش سوزن، همینطور هستن. آب که اصلا ندارن، نه آبی هست نه دیگه اکمالاتی هست، هیچی نیست. همین بچه های ما رو نگاه کنیم هیچی نداره، خیلی آدمش غریبه، آب خوردنی نیست، راهش خرابه. مثلا کسی که مریض داشته باشه و سر نداره مریض خودش ببره، نه هیچی نیست. خیلی شروع خوردنی نیست کسی بخوره. ما که کمی که آب داریم و ترابیری کسی آب هم نداره. نەجیب مەحموود ئاغا خاوەنی زەوی و زارێکی زۆرە، بەڵام لەم زەویە فراوانە جگەل لە لۆکە هیچی دیکەی تیا سەوز نابێ. نەجیب بە دوایی دەرفەتێکدا دەگەڕێت تاوەکو بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی خانەوادەکەی زێدی خۆی جێبهێڵێت. بخیری از تا 100 بیشتره. از در که پرسان بکن چی داره؟ هیچی نداره. قرض داره. از مغازه قرض میگیره از ایران یا دیگه جا میره، بازو قرض خلاص میکنه. آدم اینجا نور خشک هم نداره، چه برسه به غذای دیگه، مثلا گوشت یا برنج یا دیگه چیز. قبلا همینجا ما 3 تا گاو داشتیم، گاو بزرگ داشتیم، حالا گاو هم هیچ هم نداریم. زمین داریم، زمین ما زیاده الحمدلله، خواب نیست، آب نداریم. مجبوریم اگه اینجوری باشه چیکار کنیم؟ نه برای نون خوردن داریم، نه گندم داریم، نه دیگه چیزی نیست. مجبوریم اینجا بریم برای غریبی. اینجا قبلا اگه شما می اومدی اینجا قبلا تقریبا از 200 خانوار بیشتر بود، 300 یا 500 خانوار بیشتر بودن. الان که نگاه کن در خانه 1-2 خانوار موندن دیگه رفتن، یا ایران رفتن یا پاکستان رفتن یا رفتن داخل شهر به خاطر خوشحالی. نه خوشحالی نباشه اینجا نگاه کن زمین تا او زمین مال ماست خیلی زیاده. اگه آب باشه ما خوب میشیم ان شاء الله. خواب نیست، بدبختی ما میست، کام نیست.
اگر باشه مثلا با ما حکومت همکاری کنه برای ما برمه بزنه برای ما مثلا آب شیرین باشه نه برای ما مشکل ما رفت است هیچ مشکل نداریم مشکل ما آب است از هر چی بیشتر مشکل ما آب است ئێرە ناوچەی جاغۆریە لە ویلایەتی غەزنێ. دانیشتوانەکەی ترسی ئەوەیان هەیە کانیاوەکانیان کە سەرچاوەی ئاوی خواردنەوەی دەیان گوندە بە تەواوی وشک ببێت. بۆیە دەیانەوێت لە ڕێگەی دروستکردنی دەیان چاڵەوە ئاوی باران کۆبکەنەوە تاوەکو دەماری کانیاوەکانیان وشک نەبێت. منطقه محرومه امکانات وجود نداره دیگه زمینم مثل سنگ سخت شده بدبخت کارگرها دیگه از مجبوری به خاطر که مشکلات اقتصادی دارن از او بابت دیگه زمین میکنن به خاطر از یک نفقه برای فامیلشون شد. زمستان‌های سابق برف زیاد می اومد اینجا این سرگاه بسته می شد حدوداً 2 متر 3 متر برف بارندگی زمستان اینجا بود منتها زمستان‌هایی که همین چند در سالهای اخیر شده میزان برفباری تابستان بارندگی هیچ نبوده فقط پارسال بعد از 30-40 سال یک سیلاب آمد اینجا منتها برف بارندگی زمستان بیخی به کم شده. گەراجی شاری زەرەنجە لە ویلایەتی نیمروز کە دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای ئەفغانستان. ئەم شارە هاوسنوورە لەگەڵ هەردوو وڵاتی ئێران و پاکستان. جم و جۆڵی گەراجەکە لە شەواندا گەرمتر و زیاترە. چونکە ئەوانەی کە دەیانەوێت بە ڕێگای فەرمی و نافەرمی ئەفغانستان جێبهێڵن دێنە ئەم گەراجە. دواتر لە ڕێگەی قاچاقچیەکانەوە شوێنی مانەوەیان بۆ دابین دەکرێت. ئێرە گەڕەکی قاچاقچیەکانە کە دەکەوێتە نزیک بازاری شارەکە. زۆربەی ئەوانەی کە دەیانەوێت ئەفغانستان جێبهێڵن هۆکارەکەی دەگەڕێننەوە بۆ وشکە ساڵی و هەژاری. شابەدین لە ویلایەتی قوندوز شاری خان ئابادەوە هاتووە بە ڕێگای قاچاق چۆتە ئێران پاش دەستگیرکردنی دیپۆرت کرایەوە بەڵام لە هەوڵەکانی بەردەوامە و دەڵێت ڕێگایەکی دیکە لە بەردەستدان نییە بۆ بژێوی ژیانی خانەوادەکە. کار ما دهقانی جو گندم للمی زمین های للم زمین آبی نداریم. امسال ما 300 سیر گندم پاشیدیم 230 گندم هم نگرفتیم. دیگه گاو زندگی همه از بین رفته دیگه. نه خشکیه خوشحالی است یعنی چندین سال خوشحالیه که نه حالی باشه. یعنی در بدری ایران رفتیم از ایران دیگه ردمر شدیم ما. یا مجبور در کدام گور بریم دیگه کار و بار زندگی نیه. 52 ساله آدم شدیم 5 تا پسر داریم 1 تا دختر. دیگه ما نان نفقه اینا رو از کجا کنیم؟ مجبور میشیم که از کشور ترک میکنیم 4 سال اونجا میمونیم 4 سال پس در مملکت میمونیم دیگه چاره ای نداریم. حالا فعلا میگم ایران برگردیم که یک چند روپیه که داشتیم هوش مونده. اینجا تمام کسی که کمک نمیکنه. دیگه اگه کمک کنه یک نفر کمک کنه 8 ریال آدم چطوری نان بده خودتون قضاوت کنید. اگه کار باشه چرا ما ایران بریم؟ کی است که مملکت خودش اعلام کنه ایران بره؟ ایران تا بگم منت مردم بشنو دو دشنو مردم بشنو. اگر یک افغانی بگه پدرسق میگم فکر میکنی کل افغانی را میگه یکی را خود نمیگه مستقل نامش بگه که فلانی پدرسق.
اینمی رقم گپ است دیگه. چی رقم کنیم؟ امارت اسلامی فعلا در امن و امان هستیم از نگاه جانمان مالمان، ولی که نان خوردن که نداریم چی کنیم؟ سازمان ملل هم با اینا ستیز میکنه، کدام کمکی در اینا نمیتن که چی کنه، که به خاطری که بان میگم سازمان ملل هم در بیبندوباری افغانستان خوش است که بان که بیبندوبار باشن، مردم گشنه و تشنه اختیار شد. دیگه چاره نیست دیگه اون برش قضاوت دست شماست. ئەم گەنجانە چاویان لە دابینکردنی ژیانێکی باشترە، بەڵام لەکوێ؟ اینجا شنیده بودم بین‌المللی راهی مثلا که تا فاریاب میرسی. ئێران ئەو وڵاتەی کە خۆی گێرۆدەی دەیان کێشە و گرفتی قوڵی ئابووریە. ما چه روز شده که رفتنی ما ایران شد، در چه روز قاچاقباری هم خلاص نکردیم. ما را که گرفتن بچه ها ما بیرون بودن، یکشه زنگ زده که ما را چاقو زد. تا رفتن بچه ها مثلا ما خودمون اتاق مثلا پاسگاه آمد گرفتن، او بیرون مانده بود. تا بچه ها دیگه میفهمه که میره دنبالش و مرده بود. باز دیگه ما ندیدیم، ما را که گرفتن آوردن پاسگاه، ما را دیگه رد و مرز کردن. یعنی اینجا ما اومدیم که چون پول نداشتیم که از ما بگیره، گفت که ولش کنیم برین شما اینطوری. ما الان هم اینجا آمدیم، یعنی غذا خورده هستیم، پولش جیب ما نیست. یعنی زنگ بزنم هم سیم کارت هم نداریم که در خانه مثلا یک جای که خبر بدیم که مثلا یک چیزی که باشه تا خانه برسیم، مثلا تا فاریاب. دوو ڕۆژ تا هەفتەیەک لێرەدا دەمێننەوە، تاوەکو قاچاقچی ئاگاداریان دەکاتەوە. پاش چەندین ڕۆژ لە چاوەڕوانی ئاگادار کرانەوە تاوەکو خۆیان ئامادە بکەن. سعید اسم کارت پرتایم خداحافظ. بڕیارە کاتژمێر یەکی پاشنی بەڕۆ بەڕێ بکەون. 20 افغانی برادر، 20 افغانی از 120. از تو چیزات چند شد؟ دوایی دڵنیابوونەوەیان دەچنە بازار بۆ گۆڕینەوەی پارە و کڕینی پێداویستیەکانی ڕێگا. سەید موکەڕەم سەرپەرشتیاری یەکێک لەم گروپەیە. ئەو قەرزارە و دەیەوێت بۆ کارکردن و دانەوەی قەرزەکەی بچێتە ئێران. زن بچه داریم، من 6 تا اولاد دارم. حالا فعلا که میریم قرضدار شدیم، باید بریم هم قرضهای خود بکنیم. کار ما همی کارگری هسته، ولی که سمت ایران میریم به خاطر یک لقمه نان میریم که بتونیم برای همه چوچو بچه‌ها یک لقمه نان بیاریم که همینا گوشنه نمونه. در افغانستان میبینیم که کلا فقیری هست دیگه، هیچ کاری نیست. اگر در افغانستان کار باشه ما احتیاج نیست که بریم در کشور خارج یک قدر زحمت کشیده هم خونمون در کف دست ما میریم دیگه. خدا بدانه که زنده برمیگردیم یا مرده برمیگردیم، و دست خداوند است. اگر در کشور خارج ما روزی اگر 1 میلیون هم کار کنیم، در کشور خود ما روزی 100 درهم باشه ما راضی هستیم، دمو کار دائمی باشه کار کنیم، یک لقمه نان پیدا کنیم. خەیرۆڵا تەمەنی 14 ساڵ لە 3 ساڵیەوە باوکی بۆ کارکردن چۆتە ئێران و تا ئێستاش نەگەڕاوەتەوە. سه ساله بودم، پدرم 10 سال شده ایران رفته، عمل شده باز روزگار نمیچله، مجبوریم که بریم کار کنیم، روزگار رو بچلانیم. همه کار خاطر غریب کاری میریم. کاتی ڕۆشتن هاتووە و هەمووان بەڕێکەوتن. لە دەرەوەی شار قاچاقچیەکان ئەم خانووە چۆڵ کراوانەیان کردووە بە شوێنی کۆکردنەوەی گروپەکان. ئەوان لێرەن ڕێگایەکیان گرتۆتە بەر کە کۆتاییەکەی دیار نییە. ئایا دەتوانن کارێکیان دەست بکەوێت بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان
یان ئەوەی کە هەیانە لەو ڕێگایەدا سەرفی دەکەن و بە دەستی بەتاڵ دیپۆرت دەکرێنەوە. جارێکی دیکە قاچاقچیەکان ئۆتۆمبیل دەنێرن و گروپ بەرەو سنووری ئێران و پاکستان دەیان بن. ڕۆژانە 2000 کەس بە ڕێگای قاچاق لە سنووری شاری زەرەنجەوە بەرەو ئێران و پاکستان کۆچ دەکەن. بەدەر لە ڕێگای قاچاق ڕێگای فەرمیش هەیە. ئێرە دەروازەی فەرمی شاری زەرەنجە بەڕووی ئێراندا. ڕۆژانە سەدان کەس لێرەوە دەچنە ئێران. بەڵام ژمارەی ئەوانەی کە دیپۆر دەکرێنەوە دەهێندەی. ئێران هەموو هەوڵێکی خسۆتە گەڕ بۆ ڕێگرتن لە کۆچی ئەفغانیەکان بۆ وڵاتەکەی. نباید برم، اشتباه میکنم. پول ایران آمده پایین، پول ترکیه آمده پایین که دیگه نباید برم. این وطن خود ما کار کنم، اینجا خوب است بریم. سگ وطن خود باش، پاشای وطن دیگه کس نه. قبلا ما که اول ایران رفتم 5 ماه ایران بودم، بعد از اون ترکیه رفتم قاچاقی 4 سال اونجا بودم. بعد از اون دیگه ما رو پلیس گرفت، دوباره دیمارس کرد در ترکیه. سر مرد ترکیه هم که میاره بسیار لطکوب میکنه، بسیار میزنه، بسیار وضعیت خراب است. وشکە ساڵی گرفتێکی جیهانیە. وڵاتانی جیهان هەنگاو دەنێن بۆ چارەسەرکردنی. بەڵام دۆخەکە لە ئەفغانستان جیاوازە. لەو دۆخە سەختەدا هیچ هەنگاوێکی کردەیی نابینرێت. چونکە هێشتا حکوومەتی تالیبان بە فەرمی دانی پێدا نەنراوە و ڕێکخرا و میدیا جیهانیەکانیش بەهۆی جەنگی ئۆکرانیا و غەزەوە چاویان لەسەر کارەساتە ژینگەیی و مرۆییەکانی ئەفغانستان نەماوە.